awo ho dance die o hene ye wo ho dance die ye koyi niema no krom koyi niema no ewo omo yade mu ho omo koyi niema no wo yade mu no omo die which is 80,000 85,000 which is 850 million OCDs omo GSS can wie no receipt aye de ma ye no 20,000 receipt 20,000 receipt ye koyi niema no wo hono kura no receipt oduma ye no na sabana sa no mo beta mo ton na mo ton mo beta me say wa boka otifie ono kura na ka oba ha o de receipt ni be kire em so gina se wonpo o de receipt be kire se otimi nkokwa so biem eniema na kofa ina boka papa nani 3 days my baako osiko o Italy obeyi niema oyi niema ne ba osi obeduru bantima na custom for chain omo chain na omo de ne koye no omo ko bie niema so yiwe owie obo ka susuro enti me no ka se wosi o Italy ontimi nya niema no ba bi your voices wa yankwa ahoma so na yanhwe na ye ne your voices be wa me de mazi de o ka mazi a ya me anum ni na me we ahopa sanse mazi na da wono a yese Ghana fo nya adwuma nyense nya mazi ya da ho ya nka kedene o hina me nkra ye 16 me nkra 16 kedene pa nti se community nti ameka se mama me yofo ti wa yo mu de ensanfo sa na omudie samazi da hoy MPP ba no okọ NDC ba no okọ obi enyanyan nsanya adwene se mazi ni community mazi nku anipa konteni wo mo thousands 100,000s yes anipa wo mazi nya asanketwa ababi a mahunu nyansa political party bi a mahunu nyansa nkase mazi yenti ani hwe mazi fo na mazi nku aye hwe mazi a Ghana be yeyi yesolia ana say na say yanhwe ne ne Ghana fo ni nkomo na yanhwe wona wo kra no ma ahokyere won mo namu mese no na pa obi ni mi di nkomo sa nkomo ya omu dili home appliances sa wo no ma no wa ye duty nya ba be du no wutra wo wi na cost of aba e wo ji so pia 10,000 anya sa edi ayo 0204905655 wo kra no ma wo mazi say na nsam no esi etie ekwa be na custom for ede mo nam so a mu gidi se ya tete e yo hawo esampa yanhwe se be na ofrefo ba ko mienu bi nya we se de nsam no siti a da bia me ka se mazi asam no de wo ka mazi a na mani amble pa na areho se na wo de abano 0202 52 62 11 0202 526211 yanhwe na so obi di dwamedi kaka mo solia na uko China ni wa no ye adwuma na ba ni di nachi o ma na bosia kra o ma na bosia Ghana wo ye adwuma wo nyum obia me to me sika nyina the moment ya wo di container be si ba bi ye so obia store wo bia adwuma bi na ba be jam so ba du sika se kwa be na afa so adwuma no wo ye se bosia kwa be na abanfa ye kwa homa no so me pa cho udi ni ba bia wo kasa free wa da Roma no pe ye di nkomo. Hello, good morning. Good morning, Mira. Abam to say. Akra me ho ye na wo so e. Na go fado. Mira asana mo kan de e no kre pa. Yeah, me driver ni. Yeah, driver for no kwa na omo de ne ma na suma ye no. Da ati obo house ma wa won kan ho bi. Tipas bibia ya available. Ombetinya house ito wa friend ne mawura ama ne mawura ba. Ta omo jeno se omo kan ho bi na ka adwuma egu. Eti omo gu we mo adwuma no mo gu ya driver for so adwuma. Custom for eti mo menya sempa bi nkan tira o man te sa dia o man no ye ba fere ne ma bebiri. Oh ye ra ye ba da se me ba che udi ba bi aka se fu ada Roma. Ye ni nkomo 0202526211 na ye hwe kwan ya custom for de won wo kra no ma e fa so ahomete ba che udi ba bi aka se fu ada Roma. Hello. What you mean? So 0202526211. Pacho, di baby agase. Pacho media champion. Agase fi akitu eja. Mira put ya ko here.
me pacho amani akoso for the pandem body e ya san ko me ti se si ha se ka me city kaya ye travel duty ayi di dey wo mo ti duty ni sa o ma se ka na ko se abu si ya me city e ya san ko twa e ko be di kan se o mo na ti o ye se ko me ya from Bachaudin, maybe I can say few. Hello. Hello. Bachaudin, maybe I can say few. Nana apia. I can say few. Ne kasa few kumasi ya tafo. Ni nyane se friends la mo kana ya ampa se kasa 4 years ade no. Na emu mo sa ba ne putu measures bi. Wo ye na utwa wo yi ubi bia ria. Enu kwa so wadu kumasi ha no. Wako yi ade mfensa takra de. Wadu kumasi ha no no. Na takra half also somehow. Anya am I a problem pa o memu. Enti de ka na say and ya the start money say friends kwa so mo hwe police for na mo free kwa so high one accident ever police for hold ma me ma me no ya offer so no ya so mo sa no to ni na mo kan ni na police for mo bo mo sa high enti konso na boy hina to mo sa mo kwa so no high pa ye reba da sem pa che udin ba bia ka se fi wadaroma. Hello. Eba che odin ba bia o ka se fi wa nya so na ya fo ba ko entwa to ba che odin ba bia ka se fi. Hello ba che odin ba bia ka se fi. Le ba che pe ti jo mi fi ra yentie we yo no si I imagine for some mo ka ide ya ni mi ha gi papa de because of for me na ma na ka no ka bi ba wo se na si anu no obia fa na fa for dia ha no ne fa me tela na mi yusu bi me fa sa ho mi yusu na mani bi ene sa ne mani bi na ba bi wo na go bia ebi police di kwa na ma sa wo ti bi sa ne ma ne ma no so de ne ma na be biru na o be biru o ene de be si mi ya hu ni be na kuma si an ko na mi ni o de nema basi apa ya be hausa edi obi ko pa free abete de nema be do port meji ha na wo ko so ma wo ha se de ono won kan ana ta kwade na nye na djuma yi me o ti meji na wona mu ono wa jini ban almost 100 million ana se 1 billion edi ban me ti ka se so edi na dia Tari man of the Masia, eti also more one can man ban. Eti be so much more money getting a cra. What moment part of what is your musa? Boy, you can be almost more money and yet day Kakasa so your home I do Sakai, a big Nanka, I had Jim 1.9 program we no Yamanisi here. Boss will be a cockano, my bankata, that's so young for free chateau. But maybe I got hello. Hello, Bachaudin, maybe I can say free. Alhaji Ibrahim. Alhaji Ibrahim can say free. Kasafri, afọ. Akwa yenti we miura. Yo, Bachaudin. When zoom the main campo, na me fa me koko fan niama. Na me koko ni mono Dubai. Bad way na ya must say me sika ka in America high shop was my v to me animal ma ho mo kokko famba no na ma ma free bi na me dey go store no na me ton obi a na me timi ko fa me ma dey ba obedru barrier ho ani ye yini me ni gwa egwo no ni aka ne mako nti ebedu be na te ni katre I mean everyone said you know what time ani ye adwuma ni nyina ya wo be ba bedru barrier ordinary barrier na ya kan ne mu ni ni aka gele come straight ya wutia wa habo ho ne beta gele come straight na o ma fa scam na wa bantu ba na so beton ne mo no tia yin na oboka
ultimo come modo come 3 times 2 times na ba na o sika ni na e na se me no ka sei bitifia me man na was to mo because me sika the juma gu kafra I am yo any pass na yi na ni wo NPP mu aye campaign and na de me na ni o de mo ase papa kafra some akasa munya sa akasa no MPP ye dia NDC ye dia ana am mu timu ayo mu de no semfun no mu didi sa munya ina kasapa Miro pare. Okay. Yeah, call Akrade na udija ye. Apade me kan say maazi fo nyina nya akomapa mayen. Sisi ampanifo a eda maazi ano no omukun ya amfa yaba. Ye de ye say ye bema mediafo ene Ghana ampanifo aboa ya mayako. Ba edu be bia den a ye chika bia wo kwa aboabo a ye bedi akiri. Yeah. Ye nyina maazi nyina ye beji bum na ye di akire ya ka ho asem deda ne kra no na ka ye di akire na ye pani mawura no ye nya no anka ye nyina afiri maazi akọ edi koja boye ti akoja omunchi ye nyina gu container na mfa ye kwablo kire because ye bre ye sofa eti maazi fo nyina munya so ntie ye say ya ba mamu ya ba say ye beji yade a omaje fie se beje yade because one thing is say the yaka yen ye kurowrafo awoho edi yani okay ena yen so yen pay yen asem ye kaso bi ntua sika no kwa na watua because osuro ehu obi ayi hu free ni mu o kaso oji usika ka chese wuntua maka ni si wo frɛ ye no mesene wo ho ye de ato platform no so frɛ ye beba entua sika bia mobia ye ni abrepa on de ya ka say ye kwakra ye de betwa so because ye mama azi kese we aban no ambie bia ma ye a ye de ye bia to oro yes wase ma ye mo wa ye mo mi se ma ye mo mi sika nyina hye kafra mi sika nyina hye me ma ye mo na meti o ya behwe na ye di hu nkomo mi rabo aten ye kwa Akrade na DJ de mi fi ta mo se e be kira obi bia o platform so ene obi bia la wo magazine ene ya yeto ni bi ade na ye no enye nipa ba afofo efo nyina nti e be se obi bia se de ye be ye bia no obi amfa ne hu enye sa na wa amfa ho na importer oso onfa ne ma ne ma bi mu a e se obi ho achiro nti ya yeto no nyina ye nso ye number 1 obi o ha o kan so no onkra ne ma I don't see one asempa da. Onkra kra be kan. Onkra e be kan. Akao fitani kano. Doctor so kano. Obi a kan. Doctor dia no maazi e kano. Minua chama opale kan. Ye nyina ye fa na sopa. Ni ye nyina. E ba se ebi a ye nyina ye ni twi. Okay. Abusiafo ye ne yewura opale ya opale wono spare parts dealers association mazi vice chairman and onmiamfo ya boatin won so member and ye no won madi nkum ko won eso ha sanse meta kansa mazi de wo kanwa na wa ha me pa nim na ye nim no ma na ya ben ko so sa mazi betimi ahwe o ma no se sabe e kwa men to sabe amanyofo ne Ghana mpanyifo nim se mazi wa anko suku wuni blaba na akọ mazi enya sabe men to sabe aya amanyofo ne nim sam na ka ye wo se men sabon sune mazi na no te wo free wo nta ni nua no mu na o eso Ghana na akọ mazi na akọ yese wo enya ba bi papa amfa na wakọ akọfa wo nyesa na te ya di musi ha da foforo ya besan ato aso haya je nkwa 101.9 abo afọ nka to nya pa ya ne ya ma me no ya papa no akuafo enso ebedi enkomo pension scheme ene ho nsensem ya ba sia
He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Monsieur Semo whoma yeshepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jama Tornado. Never seen what's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance no one. Ambulance. It's not a bicycle. Foam. No, nothing from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na one chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, Donna. Man, you don't know. Indeed, woman malaria and to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA Ashesa a dead in Kratway Ajatum say a ye. Foligo capsules ní syrup your multivitamin for fra. Ejema mo fani benina. Iron, zinc, copper, folic acid, vitamin B6, nutrient of ashimuma. Foligo drama oxygen na yechuko yemuno. Eje jumeji na honam sunya hodi a ehwehwe. Foligo syrup de beda malt ne ewowo ni jama mo fra. Foligo blood building nutrients nso won ne pama benefo. Oni ketufo ni obi a wayare na hoto no. Yankase. FD ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum say ye Obiara ribisa neda me shiva on a payment and wasn't brodo me see all your alternate fatigue in a fever so on a pay me with pizza me see all your alternate malaria then mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate take off in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache no alternate Weja wuna mi yao, no alternate. Pasta na lock ya, no alternate. Presented fuka, no alternate. Kaya yo you borrow dam, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, it's no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja wuna mi yao, no alternate. Pasta na lock ya, no alternate. Presented fuka, no alternate. Kaya yo you borrow dam, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Rose, Frekit ran the video man, maybe Sasa, I have run on assistant. Bra, Uswa Bremo, Tanya Mankuni, a Kawari Ebre, we will dear so to any Hennapa. You did my children, Papa. I can't do this, but no wedding yet, Russo. She can't believe tablets even now on Towentem. What me my wedding case? I don't know. Cold relief. Pepper son kokoko. Etimi a wangi tenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwemu sonyesu ana so hwemu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho atɔ wo ntem so. Cold relief. Semansiawa. I can betra oba we mu saa so mo agam hako. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufo nkoto Binko Limited. Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 389 66. Cold relief. A relief in terms so. Shania Bisaheba capsules. Madame Fieni. Hey, and to what you pan and what's the sad Bisaheba? What is Sasa? Mendia, Bibi. And net dear, for once, my chiwed, I do Saheba Messana, who come from Mamiano. Oh, my number Tiwa Dancy. Miampa Caneno, Namis, Namitimina to Cheme, Nami Coco Yadia so teach me. May no do Saheba Messa, Nina to go, and the Maya free. And the sun radio, yet solid you would name watching. I used to see the cocoa brocasia. Ah, Miss, a person crony do not even be. Say, you do Saheba Messa, and come a no, what don't I cry, Miss Mabua Basu? Nancy, Ujina Brand. I do Saheba capsules no. Say, Mijina, who's a me a Bamamua? A genie, a young crap. Ah, at the summary, oh, yeah, to me, I just a painful. About I won't done for anyone I wouldn't fit to me. Kumasi, at to find out of phone call to Saheba Center in the clinic. I was swimming macro, go filling station down where and the swam Pentecost I sold down. I fear I have a shop in the pharmacy BM. 0500 110 115. I do Saheba. Welcome.
Say ye, Prestige Electronics, Achadiankwa, Atajufowa, and what's it then? Media Sempanam, Prestige Electronics, what's the brand now? Electric and your menino, better one as ye, and Penisi and your Dantani Danto, Dantani Nesika Kobano, and unti and your baby and sister Wujina. Now electrical appliances, water, Mr. Bra Prestige Electronics, yet ye sit pads, Nayan Chawadze, and unti say a TV set and our pet, gas cooker, home theater, yawa deep freezers, akasia and enkitsua ewo ho, air condition, washing machine in yakika kahunina, wo ba ye na share one more, ebi wo ho, ebwa no wo form, na eye papa echenso, woto ye nyoma, ye ma 1 year warranty, esa ye fabra, ye bisisie amount, se woto enyoma ewo ye kwa, kumasi ha, ena wodi kwankwa de wudi how, baby adi ko bia, ye de beko amount free, enu ti se wutu du dromo anasa baako no, ehwe ye kira kwan, ye wo Kumase, Abripo Junction, Shipum, Kotoko Junction in Chenhua. Freyen 0598 066 164 and 0200 406 666. Prestige Electronics and your papa. Sorry, dear fa. One casawa de Huahua, Musha Meskin, Ama Mishataria Memrecra, Yamisha Skin City Laboratorium, at the Pa and a tono. Yeah, hyperpigmentation and a hypopigmentation. And no, ya the one who do be a war with Yenania, Skin City Pair and a bit me a year free home. Malesma, a yen so pay a woman named Sam Ben a Riasha show, freckles, and then in Kikahon. And no dante, ya can be acne, a pimple, a bunny penny, a bit yasus, ya were ititosis, and not one of them out on Sakao skin now. Well, Phyllis's skin, a rare fish, a year rare home. Senior, and a white dot, and a patches about with Yenani, who wants to go with Yenani now, when he said the Yabu pleats, and our guidance, and a keratosis, and also a strawberry, not by a Saouja Copa, said the Aqua, what's here, Simon Cademono, and your anti-aging facial creams, and no SCS your wrinkles, and many pediana sunny for fair, and yes, also will be worried, was canning ye, and yes, Can City Laboratorium pay, and a mecan for the amount, and your what dry dark knuckles, and no air will search ye tuntum, what must will be in a color for pa. Now, so in search ye, Nama, I feel your dark neck, or come say no, now your tomb, and you was severe dry skin, you was severe oily skin, and a damaged skin repair. When it was swassa, a your Skin City Laboratorium pay, and a mecan for the amount. Facial and body waxing, a bab wow. So, Skin City Laboratorium, my chapanya, you was so mampo. Affordable house in Shani Mupe, for 0248 936297 0248 936297. Oh, so my phone house me to roofing Nina Eliki, Sakomo de Wa, fix the kitchen on Aminia with the animal. Where the Fatame, Madame Fubi Eddie, MCell Construction Services Limited, one dance area. Now, Easter, Omuye promotion tea, or Matiti Omunamaninas. MCell Construction Services Limited, Mixi Womonka, and Yenne, Sabana plumbing, where if you're not a leak, or kitchen cabinet, so Pemuna Nasa with Peso CSC Dada, Nina, Omoye, Naso make a shade the what, Winty. Yes, no qua and Omuyo, say a band of electrical works, Omusi dine, mono dine, Dada, who fear no Diabi and yes, a post of frame, Assassin, Ecosina, MCell Construction Limited, they say Omoya, dear papa, and your mammy from Mona, Omumesi, ha, and Family. Mirasa, Omo Bahabia, and your Yenshana, interior decono, Omoye, now Hawaii, Bejumu is day, Omeni Japa, MCell Construction Limited, Omami Fia Yaya Konankasa. Or the four Sadia Mayani Siaji, won't submit to my friend MCell Constructions Limited, Ewan Matrofo 0244 843480 and 054 1578297. MCell Construction Services Limited, a true kind work. Kumasi, Accra, Winneba, Cape Coast, Achima Crosso, and Etakrade. MCell Constructions Limited. We build your dreams to reality. Abusa Fuena was some of a JD and Katuaba, Yajinkwa 101.9. Yakona, Yanin Como basis, Medunum Biachi, Na Yanshe, Yani, would be for Stevenson, and Annette Boating, were a national president at the Ghana National Cocoa Farmers Association, Nakofa, Na Accra Atlansi. Ye be Dinkomo, Ashe, Cocoa Quiafo, Brown Guso, a cocoa. And a brow company fierce one. Said one my brabo city. Sans they say, Aba Bayam, yes, sir, what the cocoa pension scheme be. Pa, Banam said, Cocoa for do baby, or Master Timono. I am now one more mobile.
na say kweti ye bi ahase etwa won koko nugu won moton de magalam sefo san say wo cheso ye koko fu emfai oton magalam say ni dia obetimi abosesen ye ni nkomo mame nko Mira Stevenson ana ne boaten na Mr. President Accra emisan se fie mpoti say papa efie boko de sao ze ka koko akuafo de mu na mukura wo man ye o mu ni ho a wo man yi ni ho yeti mu di mudin kura akwaje bosia ebre wo man no ti o ka mo ne na mu bie de odi kan ebi say o man we say wo hwe yinkuo nketua ne akesi nyina say edan a yesisi wo mu yinkuo ase kumasi aka ashtan kro from hene ne abie nyina o kan dan wo habia no imodi of 75 wow ye kuku stama wow yanso se si a me ne wo ka say ye pa ni buburu adedere ehun mama enkoye na se se de ku adwuma de ato nsuo mu kura obu ankasa ye wo homa kokko ekuafo bi no man mu emfa ho se bia ode oman no ye de kokko gina ho empanyifo e ba sori sisi a no ga what they saying spare parts dealers se oman no aban no edie nkoa ni ne hia no se obinya sika ayesa enye wanwa obi be ye adwuma mfie 9 no akoje esgracia 6 billion obi eba public office no ba be ye adwuma se we ye ni ye o so anye ni ye o ni atwea ni sika ni pension ni bibia ma by self employees ye adwuma ni to man no wonye aban adwuma ni ya aban policy bi a wo ye bia eye mienu eye towards graduates and aban adwuma ifo aban policy bi a wo ye bia sa no ye no graduates nko apese ye graduates are you were self employed self people monka ho mo de monka ho public office me ni wo ka se papa so wa shade bi nso a de ma o man ne nkoso no amamuye ampanyimfo party group and as politicians omo ye policy makers o make policy or the public office say on implement it one na esase wo hwe se no ma no ebe ye adwuma sa aban ne de bampo no hwe na no ma ntumi nyeye ma de no nkoso a ono na obi tumofo aka kire ne sei ma public office anye bibi won ba ye won kan politician ya asem politician be ba be dia tawo na aso mo oman what to see ye si dan ni akoka kire se dwumfo de mo mra magibi koko ni ye de ye bibia what is oman ni ye bibia me aka se koko ku ye ni mre mu dabi bibia no e public office any politicians o mu na oman no eyo mo dia no e on dia say koko keneke no mo ko ya ji musika areho pa na he aban ese wo ye koko clinic koko akuafo constitution PNDC law 81 enu na share yen kati se ye ni kwan se ye ton ye mfudie na ye koko ema obia even so ye bibini o so ye broni o so ye man ton ma no ji aban ko an ese so wo to sa constitution na na mandate koko board a e wo koko board law no say onye pension scheme ni and welfare a health no enya ka ho media enfinhie dua sanson 37 years say constitution ka say soldier for na nke yenye saade we ma ki aye dada dentina ho yen kamfu ya we no nyina echi Ghana National Cocoa Farmers Association by ye be boso amana na do ba be gitu mu say oba be ye oba pa ho ntoma e wo Prempa Assembly Hall me nua busa say akosi se mfie miensan obia nya ho hwe eno ye bai sore si ye beka ho nsem ye kan ye no de kosi ye se kokobo sore bai say oba be ye no pilot na e be de body kufri ni wa bi ase me nua mfie mienu ni ebusa se wo de akokoba mpa eti ye mfam free piloting no ni wa bi ase na no wo mu che se akuafo wo be kwai wo bo ase formina ni wa bi ase adanse e ho ni nya no project no atiki off say and a pension scheme no esi eti busa hu se edaben en wo mu ye na akokọ bampo ordinator so eye na anu ya na meti se wo ma kofa koko abrabopa for se wo mu na enko register farmers na yenwe sa political mo be du ye be start ye be to aba eti
wo ye no mretentin besi sabre no koko abrabopafo omo ye pension regulators Debbie Cocoa board or your pension regulator oh so be ebe adwuma mu no be nya adwuma se ya fa no nya ma no paper say be ya adwuma okọ snitch and as a pension regulator ho na wa register no ni ya de ne no meye wo mo makofo wo so mo mra meye wo ya regulators enra no kra de ye nkotin na me wo jomoro elembele na elibo Ghana National Cocoa Farmers Association yeshia ye nkrofo nyina ene won asusu nuoma ekọ ho mete ya yesi afedie cocoa board de ade na koma solidarity ene ekuo bi se ene cocoa abrabo pose sense wom ene we cocoa organization for say wom na enkoye ye pension no emaye dia me pese mo hye no nso ne se Ghana National cocoa akuafo yenye cocoa board workers okay No. Ye jina hot to say GPR2. Yeah. Say me wo me car, me wo GPR2 na me wo me car. Listen ne, me se me ma car no nko kwan so a. Minister of Transport. Intima kanjem. Ma me kan kire me say, adenti ma me car nko kwan so. Nanso cocoa board aba be fa akuafo na onim ye sika na ye profit surplus na ye teto ho de ma ye say ye ntonro mfa support ye adwuma no. Eno no ma fa ne say wo mu wefe. Me no ka say cocoa board ye adwuma weka ye adwuma ye tua ne ka yeah o yare a ne onu emu ne yire ne ma ene ne mpanafo mpo ekokoko clinic wanko koko clinic obeko private or this a receipt bebabeji o ye adwuma na se afidu a ye be ma ne bonus yeah o ye adwuma na se BBC a ana se o wie pension oko ni amane de be yamane pension scheme enu achire no bibia ekoso wo na bra bom bia e cocoa board on han dan ma ne tene okay on na yesa ehihye ye bia wo ho bia ba ye cocoa akuafo se wo do wafuo no wie na se government to ewia enu anu no onu ni hwi ye biem enso cocoa board di enura dada ye nia besine na ehu kwanya ye wo se ye welfare no what the your welfare na be your farm support and what the man say see I beto abe your free ase be dada yen eti wo ma bia mo bi kwa de say akate master enu anu welfare no ti welfare no mo kan no anu mo de man ye mo pa mo free o musa me kai say your first letter Ghana National Cocoa Farmers Association troko ye no Dr. Opoku ono ni deputy CEO. Yeah. Otro by say woman you know, woman you way, and that is our welfare. Me want to tell that. Oh, look at this. But me no work as a akate to aba na kuafo se ne. And a coach. Oh, will be a man and remo no maybe so. I'll be pamotchi. Just a war she said the woman sick when he said ye kuafo. Yes, dear Beninia, ya dream baby crown say. Omo young food you spray. Almost say almost spray my gang sprayers no mo fa wo mo yen yo akuafo na no mo fa ye ne mu yen mo spray poison mani wura wo mu ebi eni ayekusu ebi afura ahye ebi nase ene wo ma afuna totɔ ne ade ebi huna de ye nya we no nyina no emma dakro dase cocoa board aye nhyehyɛ sɛ screening po yen hwɛ wo mu sɛ wo ma setena mu ana wo ma po mu tesen o enwumafu na we adwuma no mu no cocoa farmers mu de ma ye Bibiano, cocoa board in really cocoa for why? Oko cape wanyas. Na cocoa farm anywhere, cocoa board ho. And no na ye person who say, and it did ye yakran and nano yet say solidarity. Any a cocoa abrabopa and a woman ye pension. I'm all your pension regulators. Now, oh no, if you retintina cocoa abrabopa buying agencies necessary cocoa because yes, it can a honor cocoa board at the moment to you cocoa. And 2 hours, see, you are for Momra na mumeshem na yenye kuo wo mu from kuo ne ye kwa ye say de obeye saa de no ne ya ye ne depot keeper ne ye de foforo aba sika na wo mu ye ya bia mu tete ntaku ne nsempo a ye de to wa wani beba ho so na sika no aye basa we na ye nua no se gu ye ya sika di o ya di sika di ye nia nkasa kokoekuafo ya be fo mu kuo ye pese ye hwe ye yie yo ye nkanko ne mpuntu ye beba ya setenam cocoa board tete akire no ye yie se ya se de bia wo mbenya ye buyen cocoa board Ghana National Cocoa Farmers Association cocoa kuafo wo ma mu nyina sa ye mpe board no biem esese board no free office
oba be hwehwe wo mu yie yo ene wo pe the well pay organization e Cocoa Board yen Cocoa Akuafo ya trasia ya analysis say ye fa Cocoa Akuafo Cocoa Board adwuma ye fo nyina yes like difference it from ratio a ye hu ni say obi anye krogi 8,000 Ghana cedi a month. Cocoa Board equivalent of 10 bags of cocoa every year every month. If you afford to do a sene etumi enya says ka no I don't say ya afimu afi asem obenya kwa ya agi safi masa Cocoa Akuafo say ena na setena edi yi ya bread din but Cocoa Board you me for no mu cocoa fu cocoa kro bi hunu bi da bebre hu cocoa da yen farm support na eye profit surplus na wo mo reserve no enu bi no mo ni to nduro ma yen enu bi na do fertilizer enu bi na ye tua extension offices ka kanu ankasa wo mo ankasa eye adwuma na de eda ho Cocoa Board XCC Akuafo ache na yen hyehye ye bia ye de bebia na Cocoa Board atena so munyi se biso a mo ana mama mo ho kwan ema saban no se Cocoa Board ACC mo esan se de na wo kan mo da sole na se Cocoa Akuafo wo ga na nya se cocoa ni ya yable ye nye cocoa fu piwa aban betimi de ahoma be so obi mene se wonye cocoa bi o na nsa ya ti se bia hyase dum cocoa no magaram sefo wo se wa ye cocoa adwuma 25 years quarter product kwa no ni bi be wo ton ye ne wo si fie sika woni botom nti on fa cocoa ho ye bedu sam pempenso no meba mi free jomoro elembele elibo district and I'm koshia minian Cocoa Akuafo okay yet to me kuran 3,600 per bag at this world market price say 3,000 and 3,600 between our world market and ya about 800 cities na papa wama 800 ofa obi ba the dog efuo 1 acre or 500 cities okoto akate master mienu a 1,000 aburumpo 100 cities sa ayina wo 100 papa 100 cities one kasa papa adwuma no one kasa be fa dipa be kokoto petrol ubeye sei ni nyina no eno no de ma 800 no na be den which ma ye adwuma no ubeden which ma ye adwuma wo si cocoa no ekwa adwama so a 3,000 to 3,600 per bag na government am 800 cities you can't believe it obi pa on friend one challenges is here go to stock market and see etimasa ensisi Cocoa Board di sisi yen no ewo man mu no ano odin eti ama Cocoa Akuafo ye feda aban so the pension scheme ba se be ya mebunu be cocoa be yi omo akono amomo wura Cocoa Akua dwuma mu wuti Jesus anhye betimi ama mebunu ko ado se ya the pension scheme aba timiti krom na no ma mfa menko na menko pass as bi nkodo mediyi mini anka eye papa senhyehyeye no baaya enka ye papa ban hyehyeye na ama na enye adwuma ena akwara no mpo aba hwe yama Cocoa Akua adwuma na se kua adwuma in general no aye busudie secretary ni to say media man accountant engineer architect any hwan lawyers dako oba adwuma ne bank school modern di na chi bai obi obehia no bia beka akwa die na die akola die wu training no that journalist yeah ba ma farmer Saturday ba ko yamfi ya bandi echi ya beka chere say chambe ba abu musuo why na we training no aba be ye farmer abedo ama yani aye adwuma nyina ya ye nkokra ye adwuma
papa odi ehwe sa hye ye we ebe ye adwuma oko kasi si akoko body sori o se brem mewu ọman no mu nuoma ekoso no enkoyie etimi pese bi nuanum kokko akuafo ehye no so se sa pension scheme na kokko abrabo pa any solidarity for asori so omu koye no kokko board na hye akiri and omu nya pension administrators mi wura yen hwe sa asem ya ben bi obebe bi ase agriculture is the backbone of the economy kokko yen tutu na se sansem na ya no mu ka no ene mo amabrabo no se ne siti ensia kra e maf se oman no ubusa na sem bi se enka ye ne yedi ye ni papa no kra o yen kokko akuafo ya yese obatan a wone ne ikunu akogye asase adrefu amana baneska ba bibiri no oba na free mu no ogya enkwala mienu na oba na be ma na ko ware ma oba foforo na ode nkwala anum abeka ne mana nkasa bi o ma no ofie ho a ya Ghana enye koko enye ye de kope bosia ebeboa oman no kono ba mi bisawo koko akuafo ya yeyire ye ni ama hwini ye ho enti wo kan obi a ofie na woni kapre ba de hwe no brabo no de bia no ne nsa so obi enu enti obi ba no ye ne papa kitwe bi na ya se no na amanyofo de ye sa no mu dia ye se ye ya pra mo ye ne yete ho enti wo wontimi nko no waba obi bi nu ho enti oba no so be ba ba ye bibia ma wa ye beto abai wan hwe ya ye nkura na se nyina ye begu fom ni asa agu na pampa na die yankopon hata no ho nyina mo ye hwa asem ne se saa de na ekoso na etesen ye toma papa ni wie pe okotra ho aye nhunu biem kosi se enti me rabo ate mpanyi se opam hufu a oto no belema ye de ade ne dimu ache ye de dimu ache de tia na tie se ya mu wokuo mo national association a wo da won manu the way forward ya mpanyi se ade na anyira ente de ade na mo ba ye pa ma ye hu se me metie me wa asase kakra bi wo ho be 2 acres bi metumi aka se me solenam de akoyi kuku menua mane nso ayi kura se Dr. Pokumu anase kokobodo tiemi a ye dia sam no court and am mofa Minister of Food and Agriculture ana free ye to na oda no okay o man hihye Emma George Owusu special advisor to the Minister of Agric eba be hu ye no se yenyi asem no na ye ni wo mu mehia ye yi asem ne ni wo mu kohia ye se ye ni ye se ye mpene e de ye nhye ya na ye kohia ye omo ye se ye ntro letter omo ni ye behia ye afedi de akodu se Dr. Free kwako standard presidential fry barrier and no man the obeba yes I started twen asem no ye de court if you say enhyehyɛ ye emwa ye nkra na kokoboard de ye akuafo wo didi oni hu mfifira che kokoboard ye mpe kokoboard biem eni aban no a obeba no anasa aban a owo ho no se on no otena ho a onte board foforo ana onte onye hyehyɛ ye ni beje ho se ye beche Ministry of Agriculture ase okay se kokoboard no eye board no betena ho se kokoboard no eye board no ebetena ho enti akra ye kɔ ye bi enkomo we ye nyini ne nko a sanse koko no ni enum nya be kai me papa je ya ba na ye te ase ugura no koko fuo mu a papa do koko do nzanji kusi hwe ene wo de koye nti na wo ka kyerem se me nsoli free a na me nkodo bia enya makono akra pension scheme no a wono se ahase e wo new adubiase ene ne nkwado no enye ya bia mo members dodo sei ene ya register won mu no masa me se afrakadam ensam ne de obeba beka mate se kokko abrabo pafo de afomo pensions what they saying what platform bia eno no mu de ye saa no ma no na mfa hinsi ha na me nua se wo hwe platform no so a won a wo se wo ye wo mu ade no se wo hwe a enipa miensa bi no o ma frɛ mre wa fo mienu miensa bi akotena ho no wo mu de wo mu ye papa menti ase o menyi ni se aban ye nhyehyeye e de ama aban adwumayefo a edwomfo
a wo muti dwom market women ene be yes an Debi saa na wo ya de ama military service a enye journalist ene be kwa akoye edi enti na yenyan kasa ade ne fa ye ho no omo ma yem fa ye ni ntua mu tumu se nipa bi a mo atwatwa mu din no omo nye kokko aguafo papa eti wo be hu se ye be wie ne na no ma ye basa ye pese aban no tisa asem wo ya Oma womu sense no enye adwuma if say Ghana National Cocoa Farmers Association and ye ni kura no ye kura nipa almost 700,000 members ye ni abie ni ho be kwa register and I know say MC ye kodru jomoro no mo bebre ente eti say asem na ekore de esisi ye me won fonyi wa ha say wo hwese de ye nuan mo bose afa de ya je ye ho afiri ankwaye mu a ebe onwa mirasa aban no koso a na de odi dimu yi ani cocoa board edi dimu yi etoa so a won na wo wadwin bi so pese otwa won cocoa gu won no wadwin bi so pese wode won cocoa magaram sefo na wode bobla prekon no afutuo be na wode be bansafo yen de yeni abrepa fi say yen na tete kwahye na okofa cocoa ba no or the beboyen can na cocoa ye gold Ghana ye gold coast and the back Ghana ye gi independence ye the cocoa the begina no cocoa abo nipa bebe enye ye kura nipa 2 million de omo eho egom nya wo ma no aduane no de ye nnwuma eboa wo ma setena ye hwe se cocoa ku adwuma no entwam wo man yi mu na betena se ye na mmom se nhyehyɛ ye pa amade a cocoa no ye bedan ni nyina de ye para roba won a wode won de be ma garamse so ye be hye hunkunan ne ye ama afe ne ye de ahwese nhyehyɛ ya ye ne mo kan a ye de ma ban no ne ntutuye no ama se man se ya ba mo enche kra mbete ye nka bi wo mo am ya kwa be sa no wadi nkomo bi o san se koko de ana asam so a makoye fi court mo san fanko mo san fanko court bi o bio abuziafo ye no onwiafo Stevenson na ne boaten wo national president at the Ghana National Cocoa Farmers Association ane ne di nkomo se pension scheme no yes scam in fasu bi ani so e wo mu ko mu nten wo hwe na aba no ye dede cocoa board ye dede se cocoa skenya cocoa board fo na edi na mo guest house bi no e wo hen baby a blasi we sa ekru na to aso na mahama krum ho damango gonja ho no was ho ye kosi hotel e de agresi cocoa farmers ho ye kosi ho man ye tim no be ka kire wo se Ghana ya dwenko ye ti a politicians ma wonka o man ya ye cocoa ye kosi dan de a se cocoa anyunyam cocoa fo anyunyam ama wo bebunu bi te ho a ba bia ye no cocoa no wa go dem da so a national president na ba bia we mi no cocoa ho mi no cocoa chese o man wo dwena ko wachi o man ya wanya vinhye adwosie nsia aya wo hu wo mo ye hyehye de mo man no na me masa me do nya me tama sa hotel ankwa ankosi sehwi ankosi asante bekwai anko oboase anko mikom kenkesu anko wasa anko eastern region hono baby o kan ye so ya wo titi ni pem wo ye ani ye ne o man ya hwe ya ani ye ne ani ye ne ye ne mese Ghana we be catch us me expect me e so papa na so why I expect ya afi bia ye sesi kekese de man award winners crown and person motinka say sa award winners o mo ye stars e ma ye se ko mbe ko na ye welfare wo ma ye no o so re no do mo akobo cocoa organization for papa me no work say other industry to say movie and music industry wo mo yi stars le win eja ko ni ade ade ye wa ha ma ba ko metwam ye nyina be so re de eje akohwe no award winners do do sign ye yi wo mu a me nua me bisa wo wa mu say o papa we de o ya award David say ne car na ya tro ho na metwam twem hu no secondary schools be bre wo ho a wo mu ye agric da ben na ba ko mpo asori say and then me award winner enti enede me ne enkoye ko kasa e wo kwada so no e be shiada me pato mo find out mu hia mo friend ye wi a ye be fro Mira Stevenson na ne boaten na ye ne di nkomo we national president Cocoa Farmers Association Ghana ye dwene ko ye chi
yɛdwen ɛde kɔ yɛkyi yɛdwen ɛkɔ yɛkyi yɛdwen ɛkɔ yɛkyi Twins Powers sɛ menka nkyɛ wɔ sɛ nei sɛ wopɛ wɔhaw bi ɛte wo so biribi pɛ wakye wawe wakɔntuo sɛ wo sika sɛ no ɔma nkɔ yia wobɛba wɔnom kyɛn wɔnom abrepɔ broni kurom adwada no pɛ sɛ wɔnom yɛ adwuma tuamu akɔsi ɛfiri anɔpa no nsia kɔsi adwuma no nsia ɛberɛ da anɔpa no nsia kɔsi awia dumienu memenda anɔpa no nsia kɔsi awia dumienu ɛde fie da anɔpa no nsia kɔsi adwuma no nsia frɛ Twins Powers 0244 816785 0244 816785 WhatsApp 0248699898 Twins Powers was in Tafo to me. Promotion, Prestige Electronics, pay home appliance, Papa Ato, Eddie Juma, set TV, gas cookers, home theater, fridges, deep freezers, Ketwania Kessia, soundbar, washing machine, air conditions, any popcorn machines here. One mountain, Abekoya, Papa, what try more Fibak, what Chima, what the Bani CC, and I walk and was him. What are the any chawadi? Bema kettle, iron, blender, rice cooker, toaster, and a pen drive. Ninya chedia, edimu entity. My report dancing shipum. I report dancing shipum. Freya 055 31 94 55 055 31 94 55 and I said 024 41 48 22 Prestige was saying no my papa if he and the whole one mukra no pay yes in kunya you don't pay you to say me dear small one waka ye kwen mo jaton dear ya de beto aso amam na ewura no matrase mirror said ko yobo aten e kasa de ma MPP amekwe wa trase mirror of ata enso e kasa e de ma NDC akra waje na dwa no pay ye ko ewura no nchen na ye musa wonu se fipo e te say ye hwe animu say ye ewura Prince Jima ono ye cheche ni wo Amstead obetrase e ofa akra de fi boko de nya do ne mo kwai bo ya ye na fomu de ya ka ye say kabambo ni ya onje keta se she proye adokoro no na otu o mani sika no gunya funyafu edi ye ehya manfo kutupa ye to abama no na ama o mani ebere so le previasa o hwe nkoma a wati mienu na nze o mani no ase ya boyedua ase no me da ye so o be kase ye ni leaders e wo ma we say okay e ya dibia asefio na jabe de then you pay and you got all your Kana TV and black and white and you could see. Now, I can say, but men can't care the way through Kotoko management. I say MPP Suban Fina, Neura Kotoko management team. I might say, phone sing who cock about draw. I saw man. Oh, what aren't you seeing? I saw him. See a chair the MP, NDC MPs in the parliament. Sir, so what to grow be media ma be show to ne sebi we are who pay league at we league defending champion has akolusu domaso abot se media ma no so ba no so ye na dwen so be wi ni o yes obe pa nya na dwen so be di ago won enu na ye be say and the football there se baby football na kodu no obi ehuru ade na wo wunim bodada obi anim so onim bo no wo tena wo ma obi anim bo nti wo tena wo ma de no wo nine no wabeye 3 na wo da so ti wutu wo ka so ko onim thank you obi ehuru bo no a e ba soro na ka wo so wo nyi afa ta ko to ko bekun o akuma wie enu am se me wonu se enu Kazakhstan o mu she Denmark yes bo no enti etan eniema ko company 40 krodua mu ya wo mo ye no tro kan no omunyenye se die fenu na enye eniema ye referee association no mo force ye to mo sori nyina na ye hunu sampa mo team no ye mo dia team no team ni nya business etan ya wo fanta na ya tete ka no ma me nko mi rasa ko dwobo ate wona akra so musa se fiempo eti sei na ba nyanko pon adom ye ho ye na mpacha wo so e nyanko pon adom odonfo no ye pa ana de oko ayi fence bank bi akọ chichi ska o hana oh aduana ba ne tai na watimu no ana obi a promise we sabra aya wo na wo promise me so ma no maso papa ho fa na se maka kire o nka hwenche me papa ho fa na nka hwenche ada me ba se maka kire sa aduana ayi ba o me ba kra no se wantimi ahye de ne mo bi na ho hyeda na ho dodo no be se de Nyankopɔn ba ho de bank kakra nti wo na me busa na wo da wete me se ne wo taye me fe he fa na de ko
studio ana da bai aduana ba ne afata wa ho ana okay me anche watie fo nyina mraje kwa 101.9 so ifie boko na babia afata de siena me to aso Kotoko kuana. I have been a spokesperson for Kotoko before. Herbert Mensa time. See, na e yina nenam. Bantama hene. Yeah. Satani e friend service. No nyama nkwetia. Me abante bi ne e friend no jam school. Ena musaki cat. Yeah. Yana ne nenam pa. Inti tama Herbert bae na opeke ye. Inti yana na nenam. Se basa ne yebekasa yebekɔ stadium ne ade na yekɔ various radio station because sa tampo na mo askɔ baby ne yeba ho nyina enti se Kotoko kodu mpempenso bi na se ne team se wa Africa nyina wonim se Kotoko is the club of the century 100 years football bag Africa hana club a ejira na so pa yevu to international nya Africa mpo ne ka se blacks yewiem International Confederation of Football, ICF, Edwiti Kotoko as the best club in Africa of the century. Nasa Kotoko timba former to the sense. Only Mr. Akrebi and Yino Kotoko. Yeah. Akrebi and Yino Kotoko. Say a baby yako Burkina a baby. Yenya ko have time no ne any team bi am say half or say one bi ya de camp ne ko ya de bus when we say team bi o Burkina friend Kotoko Burkina Kotoko yes wow enti Kotoko team ya gidia ma even po no yetimi tibi wa other countries nenne chese obi ebihia ya I say jatas asini nanum obo wura no abaye de ope na Kumasi Sports Stadium ye ba bia media metimi ba no abehye otune ene so wo hye otune no so no mpo obo na BBC you na bia na de ani a chere afifo no eso hwe mekai se ko yikodo na abrofo ne pese omrobo ye pa na saata munim gago mu gina center no abo ahye se no nya faawo anya offside yeah ye rua mu na o magye ye rua mu na mekai ni Australia sa abo ni mu ye de wo ahwe bibia emu ye de pa ko extra time gago gina center ye rua mu anu age offside ye isi anu age the boys na afi the frustrate to center obobo ne ko shey referee gina no ohun so wo hwese obo no one new ne de Australia enti sa wotia na se de bia obi ma bewuram ye betse na ya hwan amponsa ase so opem so the team ne mawa team ne nyawo dia ense de bia opem so say team ne ye supporters ne dia wa wo ba ne obekwa abasa abo se de wo ye nyina ye ne yesu ebia also players na dey business say dia kwa ne say omotiti players na no 1 2 3 years ya ton no obonse no wa aka to play the team say kasa na ombo Oma me say yes na den na wo sign contract na said ye mpanimfo ye omote parliament di bia hye me say entrench cross on find entrench cross bi hye me say this what 2-3 years ansa na ye ja mo akọ sa wo so be Kotoko dia sa wo so mo dia tena ko ba bia abebo but obi ba ya fa Kotoko Adena Adio who ko Africa only African team no ana e ko compete no ato players ama o sikase mama nko mi nura Prince Jima ho na mi sa kwa sa Adena ba Kotoko venkumo ko vi mo ko dia Adena ba French on tiki French ni France ni ana se Burkina ni on tiki ana ya mponsa o dai wo jole akwa vi mo ko dia fie boko Adena ba you share yache in fact Adena ba we dey mama kunya we na 1 or 2 minutes me fan dance okay on say Adena ba be bosumini na masi nimpon yeah efemu in fact eyen tutu yenti na bebre se mekọ for supervision inti in fact me wie na me nam Western na me nam Tamale na me nam ayisa inti embai Ghana from fancheme enye se boapaye adwuma na titiru nti na ma me mbai inti ma mfa kunya we so enda in fact area set any mi ankasa me wo fata okay in fact the whole Ajenkwa FM
obi just say any other media houses. I was even just a surprise. I would do modern the chairman. Until we mefa akunya we so. Na nsa e be start en nkomodie no medama se pa kese pa se mu timi e be support me na eye kama tama mu ba ekra na mo mu kwa mu bedru jame me dia kra na ba na ajenkwa fo ni I was like minim say me wado force nyame nhia mo pa ne adibia mo hwe free me ho message se yankopon enhia manemu enti nyame nhia mo so bibia ye boko ne yeso yada wase ense bibi sei no washa yere ni monyam washa yeso a ye no nam no so ani monyam yeso ye ba ye be hunu atitire bia na omoso aba ne nyina ye abrabo na wo bo no se de ni pesi hu because at times no asembe to kra na wo beto ani se wo be firi obi kra na obi ama enti se ba ne se ya ne ye ne a yeso no ye associate to you no. Now we are proud. Yes, the behu ye no. Ye be bo abaso ne abo abaso se o yere soso no. Ye bo na baso. Se ba se kwan amofa so hwe ye. It's energy. Yeah. I know I Mira say Kojo Boateng because yes to me life away Facebook page so Ajenkwa FM kuma say 101.9 YouTube Ajenkwa FM live YouTube Ajenkwa FM live. Odo adwenche unsusu ye beba na wa share wa like no comment we are senior beton ka seto Yanhwe ministers yebeji omatum yanyu omutum hula balloon sembeblebe koto abeya minority atimi ato abapa mayaji ministers yato ebiso omuka asemu a mayemfo serious MPP for ni biso a beauty of the democracy say the two sides no aje wonomatum ensem no beblebe se wa de na yemfa Riana ba mama sa mo tiefo nyina kwa aba mraje nkwa 1.9 so na memfa sa kwanya we so nchia party mpanifo Washington region nyina